Siyanivusela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhla lishumi nambili enyangeni yaKholwane eminyakeni wa-2020. Siyanibukela ke bazalwane eCathedral yethu lekubitwa ngokuthi All Saints Cathedral leSembabane eveni noma kuDiocese yaseSwatini. Siyabonga kakhulu ubaba wethu uDini losinikele lithuba lokuthi sinilethele nayo inkonzo kubathandekayo njengoba sathi ukuthi inkonzo akusimelula ukuthi itendeke ngoba tinebantu labambalwa labakhona ukuthi bafinyelele enkonzweni. Siyethemba ukuthi ngayo le nkonzo le sitawufinyelela kini nilapho etindzaweni letahlukahlukene nasemaveni lehlukahlukene. Namhla ke bazalwane lisonto lesithupha emva kwa Pentecost no mhlambe ekhalenda yethu lenzala besiyasibita ethi lisonto lelishumi nesihlanu leminyaka. Tifundo tethu ke bathandekayo encwadzini yethu yetifundo titholakala ekhasini lemashumi lasihlanu, bese ke encwadzini yethu yetinkonzo titholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasithupha nesihlanu, page 50 ku lectionary, page 265 ku prayer book yethu. Sitaba nenkonzo lehlukile namhla bazalwane, angeke sibe nale nkonzo lesijwayele yesidlo, kodwa nje namuhla sitaba nenkonzo yasekuseni. Kodwa ke sitawusebenzisa tona tifundo tethu tenkonzo yesidlo njengalokhu kujwayelekile ke lesiyayisikwende emagajeni ethu lamaningi nakude umfundisi. Sitawuqhubeka tifundo tethu tenkonzo yesidlo. Inkonzo yethu ke bazalwane isekhasini lemashumi lamane nakubili, page 42. Inkonzo yethu page 42 ku prayer book. Sitawuqala ke bathandekayo ngekuhlabela liculo lelikhulu nemashumi layimfica nakune, liculo 194, manini isibindi mabotho kaKristu, liculo 194. Sitawuhlabela ke mavesi lamabili ekuqala bathandekayo. Manini isibindi mabotho kaKristu, nineni buswa ngoye ningaze nahlehla, impi eholwa nguye iyaqoba njalo, size siqithwisitha ngobuse uKristu. Manini isibindi omkhosi ohlatshiwe, phumani nihlomile namhla niyakulwa, singaphakathi kwenu nangaphandle sitho, lwelano kulonkolo nisichithi sitho. Siqhubeke ke bazalwane nayo inkonzo yethu lesekhasini lemashumi lamane nakubili, 42. Sihlangana egameni lenkosi kaNkulunkulu uyise neNdodana naMoya oNgcwele. Amen. Sihlangene ndzawonye ke namhla bazalwane njengemndeni waNkulunkulu sembi kwaBaba kutomdumisa nekumbonga nekuva livi lakhe lelingcwele nekuletha kuye tidzingo temhlaba nekucela ukuthethelelwa kwetono tethu nekufuna umusa wakhe kuthi ngeNdodana yakhe Jesu Kristu sitinikelele kumsebentela. Kulilanga lelamiswa yenkosi, asimkhonde simdumise. Nkosi vula imilomo yethu kude silidumise silibonge ligama lakho. Akudunyiswe uyise neNdodana naMoya oNgcwele njengoba kunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Dumisani inkosi. Haleluya. Siqhubeke nokumkhonda simakathe bazalwane, sihlabele wotani, sihlabelele inkosi lothathelweke elihubeni
lihubo lemashumi layimfica nesihlanu uthathelwe elihubeni lemashumi layimfica nesihlanu. Amen. Wotani sihlabelele inkosi sithokote ngelitshele lisinzisako sifike embikwayo ngekumbona sitivete singlabathokota ngayo ngemahubo ngobe inkosi nguNkulunkulu loho omkhulu inkosi lenkulu ngeti kwabo bonke bonkulunkulu tifunza temhlaba tisesondle nisayo neticawate tindzaba tentiwa ngiyo ngelwayene lwandle lwentiwa ngiyo nemhlaba lomile wentiwa sandla sayo wotani sikhuleke sikhotsa mephansi sikuthembikwe Nkosi umenti wethu ngobe uyinkosi Nkulunkulu wethu sibantu belidlela layo sitimvute sandla sayo namhlanje nantalivale vilakhe ngobe uyatakuta kwehlulela umhlaba uyakwehlulela umhlaba ngekulunga ehlulela tive ngekwethembeka kwakhe akathunyisuyise nenfatsana namoya dontwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nonini. Amen. uNkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekuthi wathi made wanikela ngendodzana yakhe lokuphela kwayo kude kuthi noma ngibani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Nangabe ke sithi side tono siyadiyenga neliqiniso alikho kithi kodwa nasitivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile tawusithethelela tono tethu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngakho bathandzekayo asihlole sivume emaphutsa ethu kwaNkulunkulu. Asithandaze. uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga ngekukhuluma nangekwenda ngangakwendi libekufanele sikwende ngenxa ndodzana yakho Kristu Nkosi yethu sithethele konke lesekwenzile sende sikukhoneke kuhamba lokusha kude ligama lakho lithunyiswe. Kanye kanye bathandzekayo sithi uNkulunkulu somandla sihawukele usithethelele tono tethu usigcine kulungeni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawungena evini lethu ke la namhla bathandzekayo sitawucala ngalo lihubo lethu lihubo lelikhulu nelishumi nemfica sitawucala esahlukaneni selikhulu nelesihlanu siyogcina esahlukaneni selikhulu nelishumi nakubili lihubo 119 verses 105 kuya ku 112. Livi lakho lisibane tinyaweni tami libokhanya endleleni yami. Ngifungile ngafungisisa ukuthi ngiyakuyilalela imithetho yakho yekulu. Simakatse kuhlupheka kwami kumati ngihlumelelise ngelivi lakho. Simakatse yamukela iminikelo yami yekukuthumisa ungifundzise imithetho yakho. Impilo yami sengotini njalo noko angiwukhohlwa
umthetho wakho. Lababi bangibekelela ugibe, kodwa mina ngingeke ngeduke emthethweni wakho. Timiso takho tilifa lami laphakathe, yebo tinjabulo yenhlitiyo yami. Inhlitiyo yami ngithobisele ukuthi yende timiso takho ngite ngife. Awuthunyiswe uyise nendodzana namwalo engcwele, njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kode kube nini nanini. Amen. Sifundo sethu sekuqala ke bathandzekayo sitholakala encwadzini yaGenesis sahluko semashumi lamabili nesihlanu. Sahluko semashumi lamabili nesihlanu sitawuqala ke kufundza esahlukaneni selishumi nemfica siyogcina esahlukaneni semashumi lamabili nakune. Sahluko selishumi nemfica siyogcina esahlukaneni selishumi semashumi lamabili nakune. Nati-ke titukulwane taka Isaka umsa wa Abraham. Abrahama watala Isaka. Isaka wathi nasaneminyaka lengamashumi lamane wathatha Rebeka indvodzakati yaBethuweli Aramu wasePadani Aram, dzadze waboLabani Aramu. Isaka wathandazela umkakhe kuSimakadze ngobe abe yinyungu. Simakadze wawuphendvula umthandazo wakhe. Rebeka umka Isaka wakhulelwa emaphahla. Athi asengakatalwa agudlana kamatima esiswini sakhe, wathi mate wathi loku kwentekelani kimi. Ngakho-ke wayawubuta Simakadze. Simakadze wamphendula wathi esiswini sakho kunetive letimbili, utawutala tive letitawukwehlukana tinhlobo letimbili. Lesinye sive siyawuba nemandla kunalesinye lomdzala akhonde lomncane. Kwathi nakufika emalanga akhe kubeleka wabeleka emaphahla. Siphela lapho sifundo sethu. Sitawuhlabela kebathandzekayo. Ingoma ya Zakaria. Sitawuhlabela ingoma ya Zakaria. Itholakala ngekhasini lemashumi lamane nesithupha. Ayibonge Inkosi uNkulunkulu waka-Israyeli, ngobe ihambele kubantu bayo yabahlenga. Isiphakamisele luphondvo lwensinziso endlini yaDavide umuntu wayo, njengekusho kwayo ngemlomo baprofeti bayo labangcwele. Selokhu kwatsabo kawamhlaba lwekusisinzisa etitseni tethu nasesandleni salabasidonzako. Kube isendele umusa leyathembisa bokhokho bethu bona, ikhumbule isivumelwano sayo lesingcwele sekuthi yafunga kubabe Abrahama, yathi yakusipha. Kube sikhululwe esandleni setetsakithi, sikhonde singesabi, singebungcwele nangekulunga embi kwayo, tesukutongete kuhamba kwethu. Wena mfana kutawotsiwa ungumprofeti longe tulukobabonge, ngobe utakuyendvolela Inkosi ulungise tindlela tayo, ubatise bantu bayo ngekusinziswa kwabo,
nekuthethelelwa kwetono tobo ngemusa waNkulunkulu wethu lahambele kethe ngawo yena lolo vivi lwasezulwini kube abakhanyiselela abahletiye bomnyameni nasethondini lekufa waholela etinyawo tethu endleleni yekuthula akuthunyiswe yesene ngotsana namoya longcwele njengabo bekunjalo kucaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nene na nene. Amen. Sifundo sethu sesibili ngebathandzekayo. Sifundo sesibili sibhalwe kubaba seRoma sahluko sesiphohlongo sitawuqala esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi nakunye kwaba seRoma besiphohlongo sahluko sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi nakunye. Sekude kulahlwa kulabo labakuKristu Jesu ngoba umthetho wamoya wokuphila lokuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono newekufa. Lokho-ke lokwehlula umthetho ngenxa yobuthakathaka besimo semvelo yemuntu uNkulunkulu wakwenda ngenxa yesono wathumela indvodzana yakhe leyeta ngesimo semuntu lesonakele wathi ngayo wehlulela sono ebantwini kuze sende lokho lokufunwa ngumthetho thina lesingahambi ngekwenyama kepha sihamba ngamoya ngoba labahamba ngekwenyama banyaka kwenyama kodwa labahamba ngamoya banaka kwamoya. Kunaka kwenyama kukufa kodwa kunaka kwamoya kukuphila nekuthola. Ngakho-ke labanaka kwenyama baditsa kuNkulunkulu ngobe abawuthobeli umthetho waNkulunkulu. Empeleni bade emandla ekuwuthobela labo labanaka kwenyama bangeke bamthokozise uNkulunkulu. Kepha nine anibuswa inyama kodwa nibuswa ngumoya. Nangabe phela moya waNkulunkulu ahlala kini. Muntu longenaye moya wa Kristu akasiye wa Kristu. Kodwa nangabe Kristu akini noma umtimba wenu ufa ngenxa yesono noko moya uninika kuphila ngobe senentiwe nemukeleka kuNkulunkulu ukuthi nilungile. Kodwa nangabe moya waNkulunkulu lowavusa Jesu kulabafile ahlala kini lo lowavusa Kristu Jesu kulabafile yawuphinze aninike kuphila emtimbeni yenu lebhubhako niphile ngebukhona bamoya wakhe lohlala kini. Siphela lapho sifundo sesibili. Siyaqhubeka ke bathandzekayo nekudumisa uNkulunkulu ngekuhlabela ingoma yelibandla eTTIAM ekhasini le-47 siyawube sike sesemukela livangeli lethu. iTTIAM ekhasini le-47 siyadumisa wena Nkulunkulu siyavume kuwe wena oyinkosi umhlaba wonke ukhuleka kuwe unguyise lo makatse tingilozi tonke tihubela wena nelizulu nemandla alo onke emakerubini emaserafi ahubela wena njalo njalo ngekotse ngcwele 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 Nkosi nkulunkulu wemabandla kugcwele izulu nemhlaba bukhulu bebukhosi bakho
ibandla lebapostoli lethomele liyadumisa wena umphakathi wabaprofeti lobabadikako uyathomesa wena nempi ebafela ukholo lembethe bomhlophe iyadumisa wena libandla lelingcwele lelisemhlabeni wonke liyothomesa wena uwongoyese lo nebukhosi lo bungenamkhawulo nayo indotsana yakho leyodwa lithumise kakole yona naye moya longcwele longumeluleki uyinkosi yebukhosi wena Kristu uyindotsana lemakathe yise wena kwathi kube uvume bukhulu labantu awinyanya ngakudalwa intombi kwathi ngekwehlula kwakho buhlongo bekufa umbuso welizulu wavulela bonke labakholwako siwuhleti ngesekunene saNkulunkulu ebukhosini beyise siyakholwa kube otakota ubengmahluleli kithi ngalokho siyacela kuwe sithi abantu bakho lobahlengile ngengade yakho lencabile bende kube bathole umvuzo kanye nalaba gcwele bakho ebukhosini lobumakathe ngusisinzisa bantu bakho ubusise lifa lakho ubabose wena ubaphakamise kude kube phakathe ngemalanga onke siyakubonga wena siyalithumisa ligama lakho kude kube phakathe vuma Nkosi usilondoloza namhla singabi nesono ngosibanine bosakethe banine musakithi ngosumsakha wahlele eti kwethu njengaloku sethembela kuwe ngosisengetse bele kuwe angingajapiswa naphakathe ngusisengetsembele kuwe angingajapiswa naphakathe akuthunyiswa yese nenvotsana nabuya longcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini
Sitawuthola ke bathandzekayo sifundo sethu lesiphuma evangelini. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle nekulandzisa kwaMateyu longcwele sahluko selishumi nakuthathu. Siyawuqala kufundza esahlukaneni sekucala siyawugcina esahlukaneni semfica, siphindze sifundze esahluko selishumi nesiphohlongo, siyawugcina esahlukaneni semashumi lamabili nakuthathu. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Ngalo lelo langa Jesu waphuma endlini wayawuhlala ngaselwandle. Sicumise bantu sasonzela kuye samtungelele. Bantu baba banyenti kangangokuthi wangena esikebheni wahlala ekhathi bantu bema elusenzeni. Wabatshela tinto letinyenti ngemifanekiso wathi, bekukhona umuntu lo wahamba wayawuhlanyeleni kwakhe lenye inhlayelo yawela endleleni, kwefika tinyoni tayidla tayicetsa. Kepha lenye yawela emhlabathini lo semadwaleni, yasheshe yamila. Njoba yayide umhlabathi lo wenele, lathi ngekuphuma lilanga lahashula tithombo tabona, ngenxa yokuthi tatide timphanze letijulile. Lenye inhlanyelo yawela emanyeveni yamila, amanyeva akhula aminyetela tithombo. Kodwa leni yawela emhlabathini lovunzile, yathela tithelo, lenye ngelikhulu, lenye ngemashumi lasithupha, lenye ngemashumi lamathathu. Lona ndlebe yokuva akeve. Lalelani ngekuthi umfanekiso wemhlanyeli usho ukuthi bantu labathi nabeva livi lembuso kepha bangede baliconza bayaye befikelwe ngilomumbi abemuke lokho lobe kuhlanyelwe enhlitweni tabo. Lokho ke kusho inhlanyelo leyayihlanyelwe endleleni. Kuhlanyelwa kwenhlanyelo emhlabathini losemadwaleni kusho labo labalivako livi lembuso balemukele masinyane ngekujabula, kepha ngekubade timpanze letijulile enhlitweni tabo bahlala sikhashana nje. Kuthi kungavela tinhlupheko noma kutingelwa ngenxa yelivi bese bahlubuka masinyane. Kuhlanyelwa kwenhlanyelo emanyeveni kusho labalivako livi lembuso, kodwa tinhlupheko macondzana nalempilo neluthando lobunjinga uyaye kuliminyetele livi bangabe basathela tithelo. Lena leyanhlanyelwa emhlabathini lovunzile fanekisa lolo livako livi aliconze bese uthela tithelo, lomunye ngelikhulu, lomunye ngemashumi lasithupha, nalomunye ngemashumi lamathathu. Nali-ke livangeli la Kristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawuqhubeka-ke bazalwane ngesivumo selikholo sebapostoli ekhasini lemashumi lamane nemfica, sivumo selikholo sebapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu Yise umdali welizulu nemhlaba, ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana yakhe leyodwa inkosi yethu, weda ngamalo ongcwele, talwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleti khona ngesekunene seyise, tawubuya tawehlile labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele nasebandleni lelingcwele likatholika, nasenhlanganweni yalabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Asithandaze. Sise hawogele Kristu si hawogele sise hawogele. Sihlabele kanye umthandazo wenkosi. Baba wethu lo sesolweni, alingcweliswe ligama lakho, ubuso wakho awude, intsandvo yakho endwe emhlabeni njengasesulwini.
lamhla kudla kwethu kwemalonga ungesithethelele dono tethu njengoba nathi sibathethelela labazonabo ungasingenisi ekulingweni usisinzise kologobe ngobe umbuso ngewakho nemandla nebukosi kude kube nini nonini amen. Imithandazo yethu bazalwane siyisebenzisa umthandazo A, umthandazo wekuqala wenkonzo yethu yesidlo senkosi ekhasini lelikhulu nemfica, ekhasini lelikhulu nemfica, page 109. Sidumisa uNkulunkulu, sibonga sihawu sakhe, asithandazele libandla lakhe kuKristu Jesu nebantu bonke njengebuswela kwabo. Asithandaze uNkulunkulu somandla bakwethu losezulwini, lwethembisa ngendodzana yakho Jesu Kristu ukuthi utakusiva nasikhuleka egameni lakho. Sithandazela libandla lakho emhlabeni wonke, ikakhulu kulesifundza umbishop sakithi eSwatini na Elina umbishop wethu kanye naThabo Archbishop wethu, bafundisi bonke, bashumayeli bonke belivi kanye nelibandla lonke. Sibonga bakwethu longcwele kusibita kwakho, sibonge bakwethu longcwele kusithuma kwakho, ngoba usibitile Nkosi ukuthi sibitele labaningi bede embusweni wakho. Siphe ke Nkosi emandla, siphe ukuconza letikhathi lesiphila kito, sisebenzise lesikhathi lesisembi kwethu, ngoba Nkosi isikhathi sesifishane. Lipheke Baba libandla imandla ekumemetela tindzaba letinhle taKristu, siphe ukuthi thina nemakholwa onke sihlangane kulo liqiniso, sibe munye elithandweni lwakho, sibonakalise lidumo lwakho emhlabeni wonke. Hosi ngesihawu sakho yemukela ticelo tethu. Siyabonga Baba, sibonga umhlaba tipiyo tawo kanye nebuhle bawo. Sibonga ukuthi tonke letinto Nkosi siphiwe nguwe, kude ukuthi sibantu sabelane, sibe nako konke, siqhubeke siphile bakwethu longcwele ebukhoneni bakho, siphile futhi ebukhosini bakho, sisitane sibambisane ngako konke losiphe kona, kude kuthi kube bede Nkosi leyaweswela, kube bede leyawulamba, kodwa Nkosi sonke sibe nako. Bapheke bantu bonke kuhlonipha umhlaba lodalwe nguwe, usende tinceku letethembekile tikuphatha tipho losiphe tona. Nkosi ngesihawu sakho yemukela ticelo tethu. Sithandazela tive tonke temhlaba, ekakhulu live lakithi netiphathimandla, sibeka bonke bakwethu longcwele kokuthi tinhlitiyo tabo tibe ngileto letitawufanana naKristu Jesu, kubusa kwabo nekuphatha kwabo kube nguloko labusa waphatha ngako Kristu asekhona lapha emhlabeni, ngoba wakushiya bakwethu longcwele kwasibonelo kithi sewukuthi bantu siyawuphila njani nabo, bantu siyawaphatha kanjani, bantu siyawubahlonipha kanjani. Tiphe Nkosi tiphathimandla tonke kuhlakanipha, uhola lesive sakithi nato tonke letinye tive endleleni yekulunga nekuthula, kude kuthi bantu bonke bahloniphane, bafunisise lokuhle kwabo bonke. Hosi ngesihawu sakho yemukela ticelo tethu. Sithandazela imindeni yethu nebangani bethu nalabanye labasondelene nathi, siphe bakwethu longcwele ukuthandzana, siphe Nkosi ukuhloniphana, siphe Nkosi ukusekelana, siphe Nkosi kubambisana, usiphe bakwethu longcwele ngokuthi sifune lokuhle, sifunele bonke abantu bakwethu lomuhle ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Siphe Nkosi kuba munye emindenini yethu nasemndenini walo libandla, siphe kubambana nokubambisana bakwethu longcwele kuze kuthi sibe nako ukuphumelela lokufana lokuphuma kuwo. Baphe umusa bonke labasondelene nathi kuthi simkhonde Kristu kubo, futhi sithandzane njengoba naye asithandza. Nkosi ngesihawu sakho
yemukela ticelo tethu. Sithandazela labasekuhluphekeni nasekusizini nasemzinzeni nasekuguleni noma kulenye inhlupheko. Sibeka kakhulu phambi kwakho Nkosi labo labaphathekile ngathi tindzaba tako kugula lokugcwele umhlaba wonke kulezi insuku lokubitwa ukuthi COVID-19. Sicela babothi longcwele kuphiliswa nguwe kuko konke lokhu kugula. Sicela babothi longcwele kuvikelwa nguwe kuko konke kuhlaselwa ngilokhu kugula. Sicela babothi longcwele kuhlakanipha lokuvela kuwe kube bonke Nkosi bacwaningi kutethi batawukhona kuthola indlela yekusengama nesehlula lesifo. Kodwa ke tulu kwako konke sithandazela Nkosi emandla akho ekuphila, sithandazela Nkosi emandla akho ekuphakama nekumelana nalesifo. Siyabeka babothi longcwele bonke labaphathekile ngendzaba yalesifo ukuthi mabathole ukuphiliswa kwawo nguwe babothi longcwele. Sikhulekela babothi lomuhle kokuthi Nkosi labo labashiywe ihlobo ngaso lesi sifo bathole ukuthuthutwa, bathole ukuphakanyiswa, bathole uNkulunkulu wethu ukuqiniswa ngalo livi lakho lelikuphila kithi thina bantwana bakho. Bapheke babe bonke labahluphekako sibinzi nekuphiliswa nekwethembela elithandweni lwakho Nkosi ngesawu sakho yemukela ticelo tethu. Sikhumbula ukubonga inceku takho lesetendlulile kulomhlaba. Sikhumbula kakhulu udokotela wethu, udokotela Waswa namake wethu make Mehlaphi Tyler. Siyababeka babothi longcwele nabo bonke labanye labangcwele esandleni sakho. Sibonga babothi lomuhle kubasinzisa kwakho nekubasonzeta kwakho kuKristu basaphila lapha emhlabeni. Yenta babothi longcwele ngokuthi basamele kubuka kumbuso wakho. Babe nako ukuthokota nekujabula ngobe bathi ukuthi bayawuphiwa imitimba lemisha. Siphe Nkosi nathi thina lesiyawube sikhona mzukwana buya Kristu ukuthi semukeleke Nkosi embusweni wakho. Sikhulekela imindeni yabo Nkosi ukuthi ithuthudwe iqiniswe nguwe wena lokuthuthudi longetulu kwako konke. Siyabonga babothi longcwele ngoba uyasinakekela. Siyabonga babothi longcwele ngoba uyasithuthuda. Thuthuda ke babothi longcwele yonke imindeni lelahlekelwe, thuthude tonke tihlobo nebangani ukuthi Nkosi babe nekuqina babe nemandla. Sipheke kanye nabo sabelo embusweni wakho lophakathe njengokusethembisa kwakho Nkosi ngesihawu sakho yemukela ticelo tethu. Siyakudumisa, siyakubonga ngalabangcwele bakho bonke kanye nangaye Maria intombi lebusisiwe nina weNkosi yethu. Nabokhokho labangcwele nangabaprofeti nangabapostoli nangabafela ukholo futhi siyatinikela thina nawo onke amaKristu elithandweni lwakho lolungapheli. Nkosi ngesihawu sakho yemukela ticelo tethu. Baba lonemusa yemukela imithandazo yethu ngenxa yendvodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Tichubeke ke bazalwane imikhuleko yethu siyichubeka ekhasini yemashumi lasihlanu, siyichubeka ekhasini leshumi nasihlanu. Imithandazo yethu ke bathandzekayo ekhasini lemashumi lasihlanu sitawuqala nomthandazo omashumi lamabili nesithupha. Nkosi bonakalisa isihawu sakho kithi usiphe kwakho lokusinzisako. Nkosi bani nemusa eveni lakithi sive ngesihawu nasikhala kuwo. Bambese ngekulunga abapristi bakho tithokozise tingceku takho lotikhetsile. Nkosi yenda kutsi tindlela takho tatiwe emhlabeni wonke. Tive tonke tiwate emandla ekusinzisa kwakho. Baphe bantu bakho sibusiso sekuthula ludumo lwakho lwanze emhlabeni wonke. Nkulunkulu hlambulula tinhlitiyo tethu, vuselela moya wakho longcwele kithi. Umthandazo wanamuhla bathandzekayo. Nkulunkulu wemusa usipha impilo ngomoya wakho longcwele. Nyalo sihlanyele emhlabathini lomuhle kude sitawuthela tithelo tebulungiswa nekuthula ngaJesu Kristu Nkosi yethu lophila kusa nawe namoya longcwele Nkulunkulu munye njalo kude kube nini na nini. Amen. Umthandazo wokuthula. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzi wokuvumelana. Wathi wena kukuphila lokuphakatha, ukhonda wena kukubusa impela.
sivikele thina bantu bakho labathobekile kulaba yimbi kithi basihlasela kuthi thina lesethembela kuwe singesabi amandla etitha kithi amandla aJesu Kristu inkosi yethu. Baba somandla lokhona nini na nini usiphephisile sathe sifika eceleni kwalonye lisuku sivikele ngemandla akho namakhulu kude sikhululwe koneni konke siphephe tingotini tonke usiconsise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho naye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sesitawungena ke enshumayelweni yethu namhla bathandzekayo njoba nje siqhubeka nayo inkonzo sisekhasini ikhasile 52 sitawuqhubeka nayo inshumayelo yethu nasicedza bese sithola imithandazo yethu yekwephetha. Inshumayelo yethu ke bathandzekayo egama lenkosi ithi ithathelwe esifundweni lesiphuma evangelini lethu lanamuhla ikhuluma ke bathandzekayo kwakha simo lesivumela kukhula kwakha simo lesivumela kukhula. Sithena sikhula ke bazalwane sisafundza kososayensi safundziswa ukuthi lenye indlela lokubona ngayo into ukuthi iyaphila uyibona ngokuthi ikhule. Into yayekela kukhula kuthiwa ibese iyaqala seyiyafa. Thina-ke bathandzekayo mangabe ke kukholwa kwethu kungilokuphilako kufanele ukuthi kubonakale kukhula. Kufanele ke ukuthi kubonakale kukhula kudlodlobala. Ukukhula nekudlodlobala kwako ke bathandzekayo kwentiwa ngithi ukuthi kube khona noma kungabi khona ngoba kumusa kwaNkulunkulu losendako ukuthi sifinyelele la. Uma sifundza evini la uNkulunkulu namuhla lihubo lesilitholile simva Davide ukhuluma ngendzaba yokuthi livi la uNkulunkulu lisibane tinyathelweni takhe libe kukhanya endleleni yakhe. Asaqhubeka ngalamavesi lalandzelako uyayiveta indzaba ukuthi noma ngabe seunjani kodwa ufuna livi la uNkulunkulu libe khona lifinyelele kuye limsebente limguqule yena anguDavide ngoba awabona emandla alelivi la uNkulunkulu awabona emandla alaqukethwe kulelivi la uNkulunkulu. Umbuto uthi thineke bathandzekayo ngabe siyakhona yini kuwabona lamandla siyakhona yini kwemukela lamandla siyakhona yini ukuthi siguqulwe ngalamandla alolelivi la uNkulunkulu. Indzaba lesiyifundzile ke namuhla sifundza kilo livangeli la uNkulunkulu livangeli lelilandziswa ke nguMateyu. Indzaba lesiyitholako lapha bazalwane indzaba yemuntu loyahamba wayokuhlanyela. Indzaba ke licabanga ukuthi liningi lethu siyayati noma bangasivusa ebusuku basibute ngayo singayixoxa njengoba yenteka bathandzekayo ngoba kuyindzaba lesiyatiko kuyindzaba ledumile. Umbuto ke bathandzekayo uthi kodwa lendzaba siyayicondzisisa siyayivisisa yini. Baningi abantu labayatiko kodwa ngabe baningi yini labo labayicondzisisa. Kuleti nsuku ke bazalwane kunengoma ledumile kakhulu lesijwayele lengathi othi bazalwane bayayithanza ngoba ithi ngangena lengoma bese bajayiva kuba mnanzi kanje ya izama lengoma mhlambe kwakha ingcikithi yalendzaba lesiyifundzele namuhla kodwa ukuthi iqoqa yona mbambayini lendzaba noma cha ewangadi bathandzekayo kodwa nje ngiyaniva sengiyanibona lapha emakhaya senahlabela yawa lembewu yawa angadi bazalwane ukuthi iwa lembewu bese kwenteka kodwa namhla siyalibonga livi la uNkulunkulu ngoba liyasicacisela ukuthi lembewu nayiwa kwenteka. Siyatshelwa ngabathandzekayo ukuthi lembewu nayiwa iwela emhlabathini wetinhlobonhlobo letehlukene. Ngiyathi ke silabanye mhlambe nabafundza lendzaba le ingcikithi yabo mhlambe ingaba sebukeni ukuthi lo bekahlanyela bekungubani bekahlanyela njani bekahlanyela noma lehlanyelo yona leyayihlanyelwa yayihlanyelo lenjani yayiwokumbala yayiyini yayinjanja. Kodwa nasiyibuka lendzaba bathandzekayo invo lentekako lo muntu lohlanyelako munye lembewu lehlanyelako yinye lokwehluka ko yini
kunetinhlobo temihlabathi lalapho lembewu kuthiwa yawela khona, lalapho kuthiwa lembewu yafikela khona ke bathandzekayo. Ngakho ke kule ndzaba lesi sayibuka namuhla sitawubuka kakhulu le ndzaba yale mihlaba letinhlobo temihlaba ngoba phela kulomhlaba lololetha kukhula. Njengoba siyimemedela nje indzaba bathandzekayo ukuthi sibitiwe sabitelwa ukuthi sikhule sibazalwane. Ukukhula ke siyathi kuthi kunetinto thite letidzingekako ukuthi lokukhula kuze kwenteke. Umhlaba weqala ke bathandzekayo sesibuta ukuthi ngabe thine singiluphi ihlobo kule mihlaba leminingi noma lemine lemenyetelwa nguJesu lekhulunywa nguJesu la ukuthi ngabe singilonjani singilomhlaba la ikhona khona yini ukuthi live la uNkulunkulu malifika kithi lifike bese liyakhula selithela tithelo noma nalifika kithi kufana nje nokuthi sithela emanti emhlane welidada asati kwathi wena lapho la ukhona khona. Umhlaba weqala ke bathandzekayo sikhuluma ngawo yindlela kuthiwa lenye imbewu yawela emhlabathini nayiwela ke yawela endleleni. Indlela ke bathandzekayo siyayathi ukuthi iyindzawo lephitsitela labanye bethu impilo tethu tiyaphitsitela nje kwenza abantu bayale kwenza abantu bayale kodwa asiboni ukuthi siyaphi solo simenza wonye njengendlela. Na uphinza lokubhlungu ukuthi kusaphitsitela abantu bayale lendlela lalabahamba khona labantu kwakheka umhlabathi loqinile akusamili lutho. Na ungahamba nje emathafeni lala kunendlela khona noma kuhamba abantu noma kuhamba tinkomo kuvele kucace nje bazalwana akusamili lutho khona lokumila kokumila ngalamaceleni. Bese uyayibona ke indzaba ukuthi nasitawuvumela tinhlitiyo tethu tifanane nendlela kude lokutawumila ngekhathi kithi bathandzekayo. Umuntu ke lona bathandzekayo le kuye nje lokumqoka kuye nakulokuthiwa isociality. Ufuna nje ukuthi lala kwenteka lokhu khona abe khona lala kwenteka lokhu khona ufuna kuba khona ude lesikhathi saNkulunkulu. Kanti lo ukuthi sowulapha sowubambele kwasowulapha sekwenza laba kwakha la ngekhathi kuye indvo lefanana nendlela ngoba indlela phela seyiqiniswa kuletinyawo letihamba nala kuye empilweni inhlitiyo yakhe ibe siba nginhlitiyo leqinile noma lifika livila uNkulunkulu lifike nje lishayise ngathi ibhola uyijika elibonzeni ishayise livila uNkulunkulu liphindze lijike lihambe lingendi mehluko empilweni yakhe lingamguquli empilweni yakhe. Letinyoni telizulu tikhamba nje tifike ticobonge ngoba tona tifananiswa netinto letikhulunywa abantu. Lo muntu lesekumcoka kuye ngokuthi abantu bakhuluma bathini, abantu bambuka bathini, ngokuthi uNkulunkulu uthini, ngokuthi uNkulunkulu umbona kanjani anendzaba na. Lo muntu loyo ke bathandzekayo likusasa utakamoya ude ngoba phela lembewu ihlanyelelwa ukuthi ite ukhulu, ihlanyelelwa ukuthi ite umila ikhule ithele tithelo. Manje mangabe ingatholi ngisho lithuba nje lokumila kusho ukuthi lo muntu akanali kusasa ngoba ungacabanga ngathi na unembewu yonke uyihlanyele kungangeni ngisho yinye phansi emhlabathini sowulahlekwa yona leyo mbewu awusena lutho lotawuphila ngayo ngako likusasa awusena. Umzalwane ke bathandzekayo longanayo indzawo yokuthi kungene imbewu yaNkulunkulu empilweni yakhe ufanana nemzalwane longanamphilo. Utawuvele nje alahleke endleleni ashiye noma babe besakutholile ukukholwa kodwa utakushiya ukukholwa abuyele eveni ngoba kuye live limcoka i-social life ngiyo lemcoka kuyo ufuna ukuthi abonakale asemazingeni asetintweni temhlaba alahlekelwe uNkulunkulu. Umhlaba ke bazalwane wesibili lesiubonako umhlaba lekuthiwa bawugcwele ematshe noma wawusetiwe emadwala. Lawo umhlaba lo ke bazalwane kuthiwa cha yafika lembewu yamila khona kodwa lo mhlaba wawungasiwo lo umukelako wawungasiwo lo thokotelako ukuthi fike lembewu yelivi laNkulunkulu kimi. Lo mhlaba kuthiwa akukhona ukuthi kube netimphansi ngoba bazalwane siyathi sitimphansi timqoka kangakanani etintweni letimilini etintweni letilinyiwe ngoba letimphansi ngilala kungena khona konke lokudzingeka. Manje na ufikile ebandleni wehluleke kuba netimphansi wehluleke kuba nefoundation wehluleke kuba nesisekelo ufanana nanayidlu lekuthiwa lathi na uqhamuka umoya uhusha netivunguvungu wavele wachitheka phasi wahamba wahamba nemandi ngoba wawude sisekelo. Nawe ke uma
ngabe inhlityo yakho uyende yaba ifanana nelidwala noma ifanana nelidwala lelimbonyo nje kancane ngemhlabathi noma ngabe idingo taNkulunkulu uyefinyelela kuwo kodwa kude atiguqula impilo yakho masinyane nakufika lokufika kwemhlaba ufika kukhukhule uthathe uhambise lelivi laNkulunkulu makufika kumadima uvele nje bukwende ushiye uyekele uthi hayi lokukholwa lokhu kuyadlalwa yini mina uNkulunkulu akangenteli lokhu kodwa bosibani uyabentela lo uNkulunkulu akekho fe kanti kungukuthi awukajuli lakhathi kuloNkulunkulu awunayo indzawo yokuthi lelivi laNkulunkulu selifike kuwe bese uyalondla sewulipha lokutawulinda ukuthi lijule liphile ngekhathi kuwe nje lokumcoka info taseveni ukuthi namuhla ugijima yiwa kude namuhla ihairstyle lenshangiphi namuhla mhlambe tinto letigqokwako letinshantipi umbala losazingeni kulamalanga nguphi imoto lengiyona kudwale lowo nje enhlitweni yakho kuba bede lendzawo yekutibuta athi kodwa uNkulunkulu mina namuhla ufuna yini kodwa mina uNkulunkulu namuhla ungithuma ini lokho ke bazalwane kuyalenda livi laNkulunkulu lithi nalifika kithi lilahleke kuyasenda futhi thina nathi nasibazalwane singakhoni ngokuthi sitimisele nekuba bazalwane umuntu umkhanze namuhla ukuleli sonto leli kwathi kuba matimanyana so yashiya bathi bayamkhuta sewuyashiya uyofuna lelinye nakilo afika ahlale futhi enenjani aphize alishiye nalelinye kanti abebede nje indzawo lalapho atawukwakha khona timphanze leti tawumenta ukuthi ajule kuNkulunkulu nango ke lo mzalwane bathandzekayo wesibili lokuthiwa lembewu yafinyelela kuye kodwa ayizange ize yente mehluko bantu labanye ke bathandzekayo bafana nemhlabathi lekuthiwa ugcwele emanyeva lo mhlabathi ke bazalwane uyabonakala ngokuthi umhlabathi losetshentiwe ulungele ngokuthi bewungabumilisa tinto bewungahlanyelwa kuwo kodwa inkinga yawo yinye kunemanyeva lamilile labo lo mhlabathi lamanyeva ke bathandzekayo noma ngabe seyini leseyihlanyelwa noma ngabe livi laNkulunkulu seliyafinyelela empilweni yakho kodwa alikhoni ngokuthi likhule alikhoni ngokuthi lithele ngoba kunamanyeva lahle lamanyeva ke bazalwane abekiswa njengani mhlawumbe singawabekisa nganathi tinto taseveni lothinte usengasinziswa watithanza kodwa wathi nasewufikile ensinzisweni wehluleka kutiyekela wehluleka ukutibeka eceleni kufana nesimilo sakho ngokuthi mhlawumbe wena uyadiwa ukuthi unelilanga kodwa sikhathi thina ufika kuNkulunkulu bese uyashintsha bese uyaguquka sisene bazalwane la sathanza ngokuthi bona noma babona isikhathi sesifisha sinje kodwa lokumqoka etinhlitweni tabo ngokuthi bayotijabulisa bayokuva ubumnanzi bamfu kube mhlambe ngumgcibelo wekuya esontweni noma lisonto lekuya esontweni umuntu avuke ekseni athathe konke lokho kwakhe agijima ayoshona ebholeni angakuthola ithuba lekutasa enkonzweni umkhanzi umuntu ahlele ebholeni ilanga lonke lize liyoshona kushothi kuhambe amaviki nakusadlalwa ibhola angaveli enkonzweni kwente kanjani akasakhona ukukhula noma ngabe bekuyini lebeyifakiwe la kwenkonzweni seyithola ukuthi lela ahlala aya khona sekuyakhinya beteke sekuyavaleleka sekuyaphela umuntu umkhanze mhlawumbe kumlesihlanu ebusuku entsambama uyagijima uyahamba uyamaphathini kuze kuyokusa emgcibelo ekseni nakufanele aye esontweni akasakhona sewukhathele lo mnye uyahamba emaphathini ngemgcibelo entsambama kuze kuyokusa ngesonto ekseni sekufanele abuye etesontweni akasakhona sewukhatheleni kodwa sikhathi saloko lokunye ukhonile kusithola nako ke bazalwane uNkulunkulu lasiyala ngako ukuthi asingabi bazalwane labanjalo asifuneni umbuso kaNkulunkulu nebulunga kwawo kuqala kutawube sekuyalandzela konke lokunye ngoba le tinto delive titawona njani titawubulala lembewu lelangekhathi kithi sitithole sikhathele sitikhanze sesikhweshile uNkulunkulu sambeka eceleni lo muntu ke lesibitelo ukuthi sibe nguye bazalwane ngilona lo nemhlaba lovunzile lekutawuthi nalifika livi laNkulunkulu kuye lifike bese selakha tinfo lifike bese likhicita tinfo lifike bese liyakhula lifike lenabe lakhe netimphanze letitawulisimisa kuthi noma ngabe sekufika tivungvuku noma sekufika ngabe ngitiphi tiphepho tikhanze ngokuthi lo muntu usimile kuNkulunkulu lo muntu ke bazalwane siyati ukuthi umhlaba kuze ukuthi ukhone kulima kiwo ukhicite kahle kufanele ukuthi uwusebente
utawena njani na usebenze, utawukhanza umhlaba uqinile ufanana nanendlela lesitshelwe ngayo ekuqaleni. Kufuna ukuthi ugogobule, kufuna ukuthi uhlabu ulime lakhathi uze uphele lokuba amagadzi lo mhlaba utawukhona ukuthi umilise. Lo mhlaba utawukhanza ugcwele ematshe, utawufuna ukuthi uwakhiphe lamatshe uwakhweshise kuze ukuthi lo mhlaba utawukhona ukukhicita. Lo mhlaba utawukhanza ugcwele manyeva, kufuna ulibulale elikhula, ulivukulule, ulikhiphe, ukhweshisele eceleni kuze ethi le mbewu ite ukhona ukuthi ihlanyeleke la kulo mhlaba. Sibitiwe ke nathi bazalwane ukuthi inhlitiyo tethu sitende kanjani. Sithi sebede, sivukulule, sikhiphe lokho lokutawuvimbela ukuthi livi la uNkulunkulu likhule ngekhathi kithi, lokutawuvimbela ukuthi livi la uNkulunkulu limile ngekhathi kithi, litinde lisende ukuthi sibe ngemaKristu laqinile latawukhona kumelana nato tonke idingo. EmaKristu latawuthi noma sekune bulukhuni siqhubeke sihlale emthandazweni. Sitilungiselela njani bazalwane? Sitilungiselela ngokuthi sihlale njalo simkhonda uNkulunkulu. Sihlale njalo sitinika isikhathi sekusonzela uNkulunkulu sitawukhonda. Sihlale njalo sitinika isikhathi sekuta uNkulunkulu sitawukhuleka. Sihlale njalo sitinika isikhathi sekuthi lelivi la uNkulunkulu lesithi libukhanya, likhanye ngekhathi kithi. Sitinike isikhathi sekuthi likhanyise ngekhathi kithi, likhweshise konke kungalungi, lisende ukuthi sibuye uNkulunkulu. Nangabe singakwendi lo bazalwane, ngeke sibe naso isikhathi saNkulunkulu, ngeke futhi sibe nako ukuthi khathata ngetinto taNkulunkulu, kodwa sitawupheke kugijima siqoshane netinto temhlaba. Kuyadingeka bazalwane ukuthi sitilungise, sitiqonzise, sivumele uNkulunkulu asilungise, sivumele uNkulunkulu asiqonzise ukuthi sitewuthela letithelo letibhekekile kithi. Encwadzini yabaseRoma ke bathandzekayo, siyafunda ukuthi lengetindlela letimqoka tekusisita ukuthi sitilungise sibe kulomhlaba lovunzile lotawuthela tithelo ukuthi sibe bantfu labanekukholo. Lithi nasifunza encwadzini yabaseRoma iyasitshela ukuthi kulukhuni kumthokozisa uNkulunkulu nangabe ude kukholwa. Liyasitshela ukuthi futhi kukholwa kuta ngekuva livi la uNkulunkulu. Manje thina ke bazalwane nasingeke sitilungisele livi lakhele ke lamkhathi kithi kukholwa sitawuba nako kanjani. Ngeke sibe nako siyawuhlala njalo sikhala, siyawuhlala njalo sigceka, siyawuhlala njalo simbalekela uNkulunkulu. Kodwa uma sinekukholwa sitawuphiwa emandla, sitawuphiwa kubona emandla kaNkulunkulu, sibe nebufakazi ngemisebenzi yaNkulunkulu etincwadzini tethu. Encwadzini yaGenesis siyafunza ngaIsaka ukuthi bazalwane wamthandazela umkakhe lo lithi lelivi bekayinyumba, kodwa ngithi asathandazile ngoba analoko ukukholwa, ngoba nalelivi laNkulunkulu likhona kuye. Adi ukuthi umbonile uNkulunkulu enatimmangaliso nakubaba wakhe Abrahama, lo wathi noma ngabe bekede besaguge kangakanani kodwa wamthola umntwana, wathi ngisho sekayonikela ngemfana enthabeni lo mfana lokuya Isaka wamlethela uNkulunkulu imvu. Washwa Isaka wathi ungesabi umfana wami, uNkulunkulu utawutibonelela. So kwaba nako lokukholwa ngekhathi kuye, ngoba lelivi selikhulunyiwe kuye, selakhelela ngekhathi kuye, wathandaza. Lithi lelivi ke bathandzekayo, wathi nakathandaza umkakhe akatholanga nje umfana munye, kodwa uNkulunkulu wabusisa ngemaphahla. Ngoba bazalwane uNkulunkulu utawusentela lokukhulu uma sitawuvumela ukuthi lo mhlaba lovunzile ube la ngekhathi kithi. Letinto lesitikhalelako, letinto lesiticelako, lokukhula lesidingako, uNkulunkulu utawukwenta kwanze kube kukhulu kakhulu bathandzekayo uma ngabe simkhonda simthemba yena. Ngako umbuto lokhona abazalwane ukuthi muphi lo mhlaba lofuna kuba ngiwo wena. Utimisele kangakanani ukuthi uNkulunkulu akusebente kuze kube kunomzalwane lotawusebenziseka esontweni, lo mzalwane lo ngeke adzinge kulandzelelwa, ube kulomzalwane lotawuwathi kuthi impilo laNkulunkulu lusekuthenini umkhonda umsebentele, ungadzingi ukuncengwa uncengelwe tintfo taNkulunkulu, kodwa usebente uwende umsebenzi waNkulunkulu. Ngako bazalwane kutethi sikhule ngakamoya, sidinga ukuthi sitimisele eveni laNkulunkulu, sitivumele ukuthi sibe ngumhlaba lovumako ukuthi le mbewu yaNkulunkulu iphile ikhule ngekhathi kithi. Futhi sitawuthi nasikhula ngakamoya, uNkulunkulu utawusibusisa ngetemnotho, uNkulunkulu utawusibusisa ngokuthi sikhule nakuletinye tindzawo tetimpilo tethu
ngoba yena ukhathatekile ngako konke lesingeke. Asifuneni ke bathandzekayo ukuthi sibe ngumhlaba lovunzile, umhlaba longenawo ematshe, umhlaba futhi longenawo emanyeva lotawuvumela ukuthi uNkulunkulu umsebenzi wakhe wendeke ngekhathi kithi egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandzekayo lobe nathi sisalalele inshumayelo. Siyethemba ukuthi sesikhuthatekile ukuthi sibe ngumhlabathi lovunzile. Sesiphetha inkondlo yethu ngemithandazo, siyaqhubeka ekhasini le-52 sitawucala ngemithandazo ku-36. Siyabonga ke Baba Longcwele ngalo livi lakho losiphe lona lengalo Baba ubuhle usicondzisa endleleni. Siyabonga Baba Longcwele ngabo bonke laba usebenzile umsebenzi wakho wekulihambisa livangeli lakho emhlabeni wonke, kudethi abantu basinziswe, kudethi abantu bemukele Kristu, kudethi abantu bathole kuphila lokuchicimana. Siyabonga Nkosi ngato tonke tinkonzo losiphe tona. Sikubonga nangayo yona lenkonzo simakathe nawo konke losivumele ngako ukuthi ngayo lenkonzo sifinyelele kubantu etindlaweni tonke emagumbini mane onke emhlaba. Qhubeka ke Baba Longcwele uhlangabetane netidzingo tethu silibandla, sichubeke nathi sihlangabetane netidzingo takamoya tebantwana bakho, sihlangabetane naletinye tidzingo Baba Longcwele ngokuthi sivumele wena usisebenzise emsebenzini wakho. Sibusiso neludumo nekubonga nekubabata lokwendlula lesingakusho nalesingakuconza akube kuwe kuthathu lomngcwele lobudumisekako yise nendodzana namalo ngcwele ubathatha tingilosi tonke nebantu bonke nako konke lokudaliwe kute kube nini na nini. Nkulunkulu somandla siyakubabata Nkosi yamsawonke siyakukhonda asikakufanele wena, kepha kulunga kwakho usenda kube sikudumise sikubonge sikudumisa impilo losiphe yona netibusiso tonke lesitemukele etandleni takho ngetikwako konke. Sikubongela indvodzana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona nekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu kube usende singawukhohlwa umusa wakho kithi, yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Siyabonga ke Baba Longcwele ukuthi tonke ticelo tethu uyatata naba abantwana bakho Nkosi ngamunye nangamunye siyababeka embi kwakho. Labanye badzinga umsebenzi, labanye badzinga imali, labanye badzinga ama-scholarships, labanye badzinga ama-sponsorships, labanye badzinga tindzawo tekufundzela Baba Longcwele, labanye badzinga umenvo, labanye badzinga abantwana, labanye Baba Longcwele badzinga emakhaya. Siyababeka bonke embi kwakho simakathe uyakwati wena kudzinga kwakho. Siyabeka netidzingo tabo takamoya labadzinga kukhula, labadzinga kuphendvulwa Baba Longcwele ngokuthi bayekele ngokuba ngumhlabathi loqinile, umhlabathi loyindlela, bayekela ukuba ngumhlabathi logcwele ematshe nemhlabathi logcwele emanyeva, kodwa babe ngumhlaba lovunzile lotawukhula ukhulise livi lakho Baba Longcwele ngekhathi kibo kuze kuthi nanabo bate ukhula emoyeni. Hlangabetana Nkosi nato tonke leti tidzingo. Labanye badzinga kuphiliswa Baba Longcwele, sithi Nkosi yelula sandla sakho usiphilise obaphilise njengoba washo ukuthi ngemivimbo yaKristu saphiliswa, waphindza wasithembisa ukuthi Nkosi siyawucela noma ngabe yini siyawukwendela. Baba losezulwini indvodzana yakho yethembisile ukuthi nasithandaza egameni layo tawusiva yemukela ke imithandazo yethu, siphe lokho lokusifanele, silathi iqiniso lakho siselapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakadze empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkosi ke ayisibusisi isilondolote, inkosi ayisikhanyisele buso bayo ibe nemusa kithi, inkosi ayisibuke ngesihawu isiphe kuthula. Siyabonga kakhulu ke bazalwane ukuthi solo sikanye isaqhubeka lenkonzo kwangathi uNkulunkulu angaqhubeka asigcine asilekelele nanathi ke bazalwane asibe nglabahlakaniphile labatawuthi nakekele kulesi sikhathi sekugula, sikuvikele sikuvimbele ngato tonke indlela, sibasite nalabo labadzinga ulusito kithi. Bomakhelwane bethu abangahlupheki sikhona babazalwane njoba sathi nje kulahlekelwa imisebenzi nako konke lokho kungakhona ukuvakashelana kuyabenta abantu batikhanze sebanganamuntu sebanganalutho, kodwa thina asiluleni intandla tethu teluthando sikhonde uNkulunkulu nekuthi sibasite
labo lesikhona kubasita. Siyethemba ke bazalwane ukuthi sitawuqhubeka sihlale kuNkulunkulu nasevikini lelitako, sibuye site umkhonta yena noma sisemakhaya noma sisetinkonzweni, sibuye simkhonde simdumise uNkulunkulu wethu losithandzako nalosibusisako. Sitawuphetha ke bathandzekayo inkonzo yethu ngekuhlabela liculo 194. Sitawuhlabela ke bazalwane emavesi ethu lamabili egcina aleliculo 194. Kuthula ke kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu, simathi simthandze uNkulunkulu nendvodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana namoya oyingcwele asibe kithi sihlale kithi njalo. Amen. Manini